često ćemo kroz koju ništa i nešto vidimo mag preživljavanje. Je, prva epizoda. Skin mi je Steve, zašto nemam skin? Nema veze. I hajde da skupimo malo drveca, what? Prvo idemo istražiti ovo selo. Spuno sam se kod sela. Unbelievable. Hajde da vidimo šta ovi sedam imaju. Ok, ljudi imaju ovo i... Već! Oh my god! Oh my god, ovo je najbolje preživljavanje koje sam u životu imao. Oh my god, ja ovdje... Koliko je? Samo kolike su farme? Oh my god. Ovo je bunar. Oh my god, evo pritiskam je i laptop počeo da skače. CPU-ka nenormalan. Dobro, hajmo ubiti ovce, samo... Ok, hrana. Da, ovo je 1.10. Ostavim malo kruha, vidimo što imamo. Ništa posebno, i ti... Ajme iskupiti drveta. I tu su ovce taman. Da se uselim u jednu od ovih kuća. Idemo sada. Tako, achievement getting wood. Gdje imamo već achievement? Imamo, taking inventory. Znači, ima neki glitch sa mišem kad ovako stoji normalno da se pomjera nekad. Vidite? I već idemo napraviti dijamantski mač. Znači napravit ćemo wooden pick, ali dijamantski mač jer su nam ovi seljaci dali. Stvarno ljudi, nije cheat, boga mi nije cheat. I dobijemo ovo beetroot. Zar sad sadite i beetroot? Ljudi, sad su ovi počeli da sadi i beetroot, šta je ovo? Beetroot seeds. Potato. Potato. Ovo je farma potato koji ćemo ispeći. I hajmo se useliti u kućicu. Tamo ćemo u jednu. Imam i obsidijan čak. Pa super. Ajmo jednu vamo. Ajmo evo ovu dole. Volim onako malo ovako ove gdje su puterice. Možda u ovu. A ne. U ovu. Da nađem u ovu. Gdje ste vrata, alo? Tamo ste vrata. Aha, pa nemate vrata. Ako ja vidim, nemate vrata. Nema izlaza, nema. Ima. Stani, pa tamo su ti vrata, ali ne možeš dođeš. Vidiš ti, vi takve kuće vidite, ok. Dobro, skonto sam. Tu i eto ga. Jedan kućicu, idemo sad tu. Imamo jedan dijamantski mač. Napravili odmah achievement get. Hate sword. Achievement get. Pick. Achievement get, da vidimo ti što daješ. Papire, neke knjige, ništa. Ajmo. Ok, ovdje nećemo.
Ovamo, vidi, evo tu. Okej. Znači imamo malo... Znači stvarno ljudi nije cheat, boga mi ja ušao i vidim odmah selo. Rekao, oh my god. Meni ja kontu... Evo ga, achievement get. Diamond sword. Ja napraviti jednu sjekiricu. Kroz sjekirica 9 attack damage, ali nema veze, mi ćemo se boriti sa... Nećemo boss fight imat. Neću ako mar privljavanje, idemo odmah boss fight sa ovcama. Ajmo, ovčice, vidi bunara. Bunara! Bunar tu neko postavio. Baš te na dobro mjesto, daj mi. Aj ti meni sa fino. Sada to u svoj baštu posadim, neš ti to u moju. Evo ga i carrot, pa imamo sad sve. Šta s tim? Ništa. Sada gdje su neko koškice? Neko koškice. Ovo. Ima jedan krompir. Aha, vraću se kasnije po ovom. Oh my god! It's very good. Ja budem imao diamond pick, vraću se po ovo jer mene ne vidim. Da ti daješ. Ništa, boga mi ništa prije par epizoda. Ništa prije 10 epizode. Ovo ona. Jest. Jest ona, jest, što sam ja već. Taman da ne moram trošiti wood. Eto ga. I da, uzet ću na pressure plate. Evo i furnace. Do džoba ne trošim kad ovdje imam. Ono mislim, logično. Evo isto. Idemo, o noć pada. Brzo u kuću. Brzinom. U kuću pravi krevet, ipak ćeš trebati trošiti ovo, ali nema veze. 3 vune. Tako je bed. Stavi ga tu. Chest. Pored. A ne obsidian, može. Vidi, cool izgleda. Ako vam se sviđa dizajn, ostavite komentar i like. Ako vam se sviđa dizajn, idemo mi dva furnace-a tu staviti. Onda tu sve pressure plate da ja mogu ako izlazim. A, idemo sad prespavati. O, koliko achievementa. Da vidimo baš. Dao sam ti like. Jesam. Time to strike, man. Ajmo uzmet. Ajmo, stani. Idemo prvo da ispečemo. Ništa ovo ne pomaže. Prvo da ispečemo ovaj potato. Od betruca mi, moja betruca ćemo sada pojedemo. Varim se protiv lika. Na jednom serveru. Ultimate MC. Dajte mi, idem. Ovdje je neko drugo mjesto, majnamo. Hajde samo još jedan da završim. Ajmo ovu kućicu malo da preuredimo.
To nije kućica, to je kovačnica, eto. Vidi to, još nisam strašno. Seljak? E pa ovaj Ultimate MC je samo, mislim, nije samo Skype MC nego. Ajmo ovo. Dobro, sam da znam čim je ovo. Jedan. Ej, nisam critical dao. Ovaj Birchwood, to mi treba. To mi treba. Od Birchwooda ću da napravim čarku. Ti će se... O, dobar dan. Što časkate? A, sve isto daju. A druže se ljudi, šta ćete? Družina je glavna. Vidite što je lijepo. I ovo je, ovo... Wow. Ima još onako malo zgličano, još, nema još ti... Još fiksali te neke bugove. Iako je to bilo to što su trebali kratke epizode. Oh my god. Iron. Ništa ljudi još od kraja epizode dok ja ne uzmem onaj iron. Dobro se moram pripazit. Čujem Endermana tamo. Op! Dobro. Dobro. I coal. Oh my god, ovo je najbolje preživljavanje ikad. Najbolji početak. No brzo šmugaj gore. Šmugaj gore dok nisi poginuo. Joj. Šmugaj gore, jesme čuo. Dobro, sme čuo. Šmugaj. Šmugljaj, hajde. Hajde gore, pokupio si Eto me na Crocs. 3 irona. Možeš sad kopat neke druge rude. Ako još se nađe, znači moramo obilježiti ovo mjesto kao najbolji rudnik. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Like, share, sub i vidimo se mi u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!